раҳимов довари марказ ардуро ба назди худ даъват мекунад тариқи даст ва шурӯъ аз рақобат. Shohrukh AMIRKHONOV паҳлавонест ки дар вилояти Хатлон шаҳри Кӯлоб таҳти роҳбари Зариф Назриев бале эҳтироми рақиб дар гуштини ҷудо аз ҳама муҳим аст. машқу тамрин кардааст. Faryod SHAYKHOV паҳлавонест ки анамон деҳаи Яшгулон, анамон ҷое ки паҳлавон парвар гуфтем, анамон ҷо бародари яке аз паҳлавонони номдор Шерзод SHAYKHOV, SHAYKHOV Шерзод дигар. Оҳо, дар ин ҷо бисёр ҳам ҳолати мушкил буд. Шамшод SHAYKHOV ҳоло нишон медиҳад ки дар ин ҷо Faryod SHAYKHOV мегӯяд ки коре набуд, мухлисонист. ҳоло садо баланд мекунанд. Faryod ин ҷо фарёди мухлисонро ба бор овардааст. Shohrukh AMIRKHONOV аввалин шидоро аз ҷониби довари марказ барои нишон медиҳанд. ҳоло ҳаҷме нашудааст. бале, ардуро шидо медиҳанд. Faryod SHAYKHOV акнун барои ҳуҷум кардан омодааст. Shohrukh самти дигарро пеша гирифтааст барои гузаштан аз самти дигар. Shohrukh AMIRKHONOV худро канор мегирад. камфаолӣ Shohrukhро мебинанд. ҳоло Faryod SHAYKHOV бар муқобили ин паҳлавони сангинвазн ҳарду мубориза доранд. Shohrukh гуштини хуб мегирад, агар росто гирад қаду қомати ӯ хеле хуб аст. аммо Faryod нисбат ба Shohrukh дар ин ҷо афзалият дорад. оҳо, акнун Shohrukh имконият пайдо кардааст. оҳо, барои Shohrukh AMIRKHONOV низ каме дигар боқӣ монда буд ки ҳунари баланди худро нишон диҳад. акнун шояд ҳарду нерӯ гирифта бошанд аз ҳоло афтидани Shohrukh AMIRKHONOV. Faryod SHAYKHOV бошад ин паҳлавони сангинвазн таҳти роҳбари Аъзами Соқов машқварзӣ кардааст. шидои дуюмро барои Shohrukh нишон дод довари марказ. ҳоло Faryod хуб доштааст ва заре ҳолати асайкомӣ доштан барои Faryod муяссар нагардидааст. фақат бо имтиёзи вазари Faryod SHAYKHOV ба пеш мегузарад. камарбанд ислоҳ менамоянд. ҳолати такрорро мебинем ки дар ин ҷо Faryod SHAYKHOV чӣ гуна муяссар шуд барои паҳло афтодани рақибаш. акнун дубора ҳаҷме аз ҷониби довари марказ. Shohrukh AMIRKHONOV донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саймони Раҳимов аст. оҳо, Фарёди мухлисон. Shohrukh ҳам дар ин ҷо аксул усулро истифода бурданӣ шуд, аммо кораш барор накард. мардум низ қисмати Shohrukh ва қисмати Faryod садо баланд мекунанд. Фарёди мухлисон ба хотири Faryod ва Shohrukh аст.
این دو پهلوان سنگین وزنی که در مسابقه های بین المللی داوطلبی اساسی محسوب میشوند. اوه، شاهروخ اکنون هجوم کرد. این پهلوانی که مناسبه در اینجا خواست که فعال باشد. حالا فریاد چند ثانیه آخر را میخواهد که بساط خود انجام دهد، اما برای شاهروخ لازم است که جبران کند این حالات را. یک شیدوی دیگر تهدید برای خنساک مکی است برای شاهروخ. و اکنون دوستان عزیز در وزن جمعی 100 کیلو فریاد شیخوف برنده مدال طلا گردید. دوستان عزیز حالت تکرار رو ما امکانی نداریم که ببینیم. حالا لحظه های تکراری این رقابت پیشکش شما میگردد دوستان عزیز. و مراسم سپردن تحفه ها در وزن جمعی 100 کیلو باقی مانده است و با همین بعدا چمپیونات جمهوری تاجیکستان در گوشتن جودو به انجام خواهد رسید.